Shabana mawuok e kaunti ma Kisii odok pacho gi points adek bang' loyo Bandari FC gol achiel kuom nono e tuke mag leg maduong' ma pacho kae. Shabana noyudo gol margi makende dakika mar 64 kokalo kuom jatugo Brian Mishira. Loch mar Shabana ochwalo gi nyake namba 1 e chung' mar lig maduong' ma pacho ka gin kod points 6 bang' tuke 2. Points marom kod Posta Rangers ma omako thuolo mar 2 kaluwore kod pogruok kwan e gonde. E doko mamoko Murang'a Seal bende noloyo APS Bomet gonde 2-0 e alap ma Awendo. Unamwona kama amepotea, lakini ndivyo alivyo hivyo. Simu zinaita, anayepigiwa pokee. Hauwezi ukaizuia raha Shabana. I think this is a lesson, a lesson well learned. So itabidi to the next game tuone nini tumefanya makosa and then to work on it na tuweze kuwin kwa sababu kuna game kadhaa za kujiridimu. Kianza ligi tulikuwa na maneno ambayo tuliongea. In fact me I said na siwezi meza ile maneno nilisema tuko kwa ligi kuchukua kuwin ligi, tuko kwa ligi kuparticipate. So I think for us we want kunyenyekea sana mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwa zaidi kuliko vile tumekuwa tukiwaka. So tunaenda kuwa zaidi sana ndio tuweze kupata matokeo mazuri tukienda mbele. Waliwaitia raha, wamekuja na zaidi ya raha.